Kei te kurua Hoani Ifopo-Togia I te pōro ki te ringi, kei te tino aro hoki ia ki te kēmu. Commitment, just training hard, just everyone on the same page, and yeah, just got to work hard in trainings and hope it transitions, everything that we've learnt in trainings, hope it transitions to the game. Koinei te rā tuarua o te whakataetae ā-motu a under 18s. Kua hoki mai te kaitākaro Ngāi Tahu no waitaha ai a Ifopo-Togia me tāna tīma I eke ki te tūranga tuatoru I te whakataetae tērā tau. I just think our team chemistry has just lifted a little bit. That first game was sort of like a little bit slack with our comms and just like energy because it was an early morning game. Ever since, I'd say, the first game, we've just lifted our energy, lifted the team spirit. I definitely want our team to win because I saw the under 20s just won as well. So yeah, I'm hoping that our age group can do it as well. I tuki te tīma kia poneke I tēnei rā, I toa māma rātou 95 ki te 58 te kaute. E hikaka ana Valentino Dino Swainson kei te noho kore hinga tonu rātou I tēnei whakataetae, whai muri I te Wikitoria whakaihihi I a mano atu ina nahi. You know, our team lost it last year, but this year we won, so it's just a good start to the tournament. The game yesterday morning, we played really well. I mean, it was 8 AM game, so everyone's pretty tired, but yeah, we played real well, and yeah, won by 50. He tīma mahanga ki te parei Poitūkohu I roti I tēnei mea, so tino pai atu te Canterbury. Ka pai, tino pai rawa atu. Hei tā te māngai o Poitūkohu Aotearoa a Joshua Thompson, e hara I te mea he whakataetae mō te Wikitoria neke. He tino nui ngā opportunities mō ngā kaitākaro, e kite ana ngā kaiwhakahaere I te Amerika me ahitereiria hoki. Nā te mea, he nui ngā opportunities mō ngā kaitākaro I rite I nei whakataetae. Nā, kei te whai āheinga hou I tēnei kēmu a Ifopo-Togia me ona hoa. Since it's my last year of high school, just trying to get over to America hopefully next year, or probably Australia, or play NZNBL next year as well. I'm hoping after my schooling years to go to America and just play for any school that offers me. Nā runga I ngā toa e toru I runga I tō rātou ārai, koenei tama no waitaha te tīma rongonui mō ngā kēmu whiringa whaiti, hei a pōpō. Ora Kairangi Nicholas, Tahu News. Ko te reo, te take.